Bishop Mark Carney yiduncha jema Bishop Justin Trudeau ki tsabdu Canada silun jeme tungin shegi yobata. Yodu tumde dar chabi yina yude ngugan chimu jigeb surba Bishop Mark Carney chokbe uti nangyur mangmuke gega topna yobata. Sinzi Donald Trump ki Canada America chizong chebe ngonsok tola sote gyachang senga zenge nangyu nyenda tanan de gegab ni yuwar chongma ki kangi shi soena yobe kab yimbe Bishop Carney yi yude chepsi ki netan kanyo chenshi yobe kabdir silungi tungin shena ge yodo. And Donald Trump, as we know, has put mi khashe ki nganjwe benjo ki netan de nyamgu du tangtap nang yorji Mideni Bishop Donald Trump je tanda nganzu silun Trudeau choki sungbatar Trump ki nganzu America chizong chebe ngosok tola changde minbe sote zenge nangi yobata America nganzu Bishop Mashu pardu nganzu kyang America ngosok tola ngempa ngenje ki sote zenge chegyu inche sungdu inzi Trump ki Canada, America, ngaji chena yakbu yulu sungwe kamen tetsu lendip nangba shi indu. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. America, Canada mare, Canada, America chashe tu namya chig mare je sungsha. Canada shungzin sobe tumi chingbum ngati nidong zamki, wesho luwe kabla Tumi gyaja gyaju keju ki Bishop Carney la gyabgyo ki wesho lu yobata. Bishop Carney yi duncha di sanjuk du silu ki tungin shigi yobata. Kongni chepsi ki gyamjung lo gyu mebe, chokbe chiru ki minashi, yegab ki silun chakwa ting tangpote chagi yobata. Yu de rangi ki jiyong yudu chimute, ringmi jinda jube na la chena digi yogyang Bishop Carney yi duncha jema yu de jiyong yudu chimute shin jinda jube gongdu nangyu sada nangcha yobatang. Silun Trudeau cho ki gongshu nangbe je la Bishop Carney yi chokbe lenggu sabashi unzu nangyu yobate. Samzu ki yudu na la 총계 닝신 초보다 두르이나 단대처 슝지 구양 촉발 외쇼 갸차 니슈 용어 더부 여변이 주변샤